Sad ćemo probati nešto drugo, malo umjetnosti, i to filmske umjetnosti, 240 sekundi čak nje. Naš Gordan se nalazi u društvu poznatih nam fotografa, koliko sam vidio. Dobro ti jutro još jednom. Dobro jutro. Dobro mi jutro, tako je. Mi smo u društvu poznatih naših dragih kolega snimatelja i kamermana s televizije. Dakle, oni su se potrudili i organizirali jednu izložbu fotografija i reviju filma. Pa pozdravljam jutros prvo kolegu Krasnodara Peršuna. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo kolega, što možemo uopće vidjeti na ovoj reviji? Na ovoj reviji vidjet ćemo niz filmova od 240 sekundi i ovu fotografsku izložbu, dva autora, člana autorskog studija Fotofilm Video iz Zagreba, kolega Domagoj Vranar i ja napravili smo izložbu koja je dualna, znači dio fotografija, mojih fotografija je u boji, a njegove fotografije su crno-bijele. Znam da je puno fotografija. Kako ste uopće napravili izbor fotografija za ovu izložbu? Pa poveznica oba autora je utoliko što se bavimo istim segmentom fotografija, a to je street life fotografija ili hrvatski ulična fotografija, fotografija nekakve ulične situacije. Kolega Domagoj je snimao u Pragu, snimao je tehnikom chiaroscuro, preuzetu iz slikarstva, snažnih kontrasta koji dodatno naglašavaju dubinu i atmosferu. A što se tiče mojeg rada, moj rad je recimo nekako nastao zapravo perifernim vidom koji se razvija kod fotografa i kamermana zbog prirode njihovog posla i konstantne potrebe za pronalaženjem novih kadrova i zanimljivih fotografija i prizora iz života. Razvijamo taj nekakav periferan vid i uočavamo zanimljive geometrijske elemente, odnose arhitekture i ljudi i tako. Koliko je zapravo teško tebi kao kamermanu i kolegi koji radi u rasvjeti, jel tako, snimiti ovako sjajnu fotografiju? Hvala lijepa prvo na ovim lijepim riječima. Pa mislim da nije zato što se dugo bavimo i fotografijom i filmom i videom i zapravo to je naša svakodnevica i nije problem. Hvala vam puno, a idemo sada do našeg snimatelja. Moram vam reći da je ovo snimatelj koji radi 90% naših live-ova za Dobro jutro Hrvatska od milja zvan kralj backpacka. Dakle, on vam inače puno priča, a samo za vrijeme javljanja šuti. Ja se nadam da se to neće dogoditi jutros. Luka, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ti nam ukratko predstavio ovu reviju filma. Pa evo, danas je 15. revija filma kratke forme, 240 sekundi hrvatskog filma. Došlo je 100-tinjak filmova, znači u trajanju do 4 minute, to je bio jedini uvjet svih žanrova, svih doba i profesionalaca i amatera. I u konkurenciju je ušlo 45 filmova koji smo stručni žiri koji je smatrao da trebaju ući i ta će danas projekcija trajati sat i pol vremena. Je li bilo teško izabrati filmove? Pa bile, zato jer ima puno dobrih filmova, a gleda se tako da, znači, ukupna revija, odnosno cijeli program traje sat i pol vremena koliko u prosjeku traje jedan cijelovečernji film, da ljudima ne bude predosadno. A inače, smisao te revije, ako ti je film glup, traje samo do 4 minute pa ćeš preživjeti. A koji je bio kriterij odabira, osim ovog posljednjeg što si rekao? Pa kriterij je bio prvenstveno kvaliteta. Iz nekih klubova smo dobili 10-ak filmova, tu se uzimalo stvarno bolji filmovi, neki su poslali 3 filma, tu je prošlo 1, 2, tako da nije bilo ono da mora od nekoga biti, nego stvarno je bilo koliko film vrijedi, toliko je prošao. Ne? Ovi filmovi koji su prošli, koje tematike obuhvaćaju? Pa imate od dječjih animiranih filmova do kolega koji su profesionalci, koji su radili filmove do 1 minutu, do 4 minute koji imaju priču, radnju, isto kao i ove dječje, samo velim, jedni rade igrani film, drugi rade dokumentarni, treći rade animaciju, tako da je sve tu obuhvaćeno. Evo, imamo još toliko vremena pozvati gledatelje i istaknuti još nešto važno ako smo propustili. Pa evo, pozivam sve gledatelje, dakle u 19:15 počinje izložba fotografija, odnosno otvorenje izložbe fotografija Domagoja i Krasnoga, u 8 sati počinje projekcija filmova,
dole i svi ste pozvani ako možete doći. I samo bi za kraj želio reći, evo danas se poklopila 29.11. Točno je 50 godina od osnutka odsjeka filmskog i televizijskog snimanja na Akademiji dramske umjetnosti, gdje smo većinom, evo i kolega koji je sad za kamerom i ja, završili taj odsjek i evo 50 godina živimo i nadam se još idućih 50 godina. Hvala puno, čestitke na ovoj izložbi i projekciji. Mi vas dakle pozivamo večeras, kao što ste čuli, od 19.15 u galeriju Vladimira Horvata, a nakon toga od 20 sati na projekcije. Toliko od nas i lijep vam pozdrav. Hvala lijepo, doći ćemo svakako podržati naše kolege, pozivamo i vas, dragi gledatelji.